Yes, reka nkomeze kubifuriza ibihe byiza mwese mudahwema gukurikira ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi nkuko mubizi rero tuba duhari ku bwanyu igihe cyose. Imbere ya kamera ni Innocent nanjye Elia bigezweho mwumva. Innocent umeze ute? Elia meze neza cyane. Ndagusuhuje abakunzi ba Bigezweho TV by'umwihariko umufana wacu wakadasohoka Raissa. Yego. Ni Mukeshimana? Ni Mukashyaka Raissa uri mu karere ka Bugesera. Oya se ni Nyagatare. Kanyagatare aranyica noneho. Ndamusuje cyane umuterankunga. Wajya kubona ngo navuze ati bahe kofa aho ngaho. Yego. Raissa turagusuje cyane rero ndetse n'abandi mwese muri rusange tubasuhuza. Innocent ariko urumva uburyo ndi kuvuga nisegura no ku bakunzi bacu. Nta kibazo ariko urazukira ni imvura. Uyu munsi rero ndagira ngo twinjire mu kiganiro mbese duha abantu sosi. Ntabwo nshaka ko dusesengura batazi ngo byavuye he, ndashaka yuko tuvuga ibintu bifite nyine aho byavuye. Yego. Ikinyamakuru Igihe ku isaha y'isa 2:02 uyu munsi ku itariki 5 z'ukwa gatatu 2026 umunyamakuru wacyo witwa Musangwa Ata yanditse ati byagaragaye ko Burundi bwateguye igitero cyagabwe i Musanze mu 2019. Inkuru irakomeza igira ati byahishuwe ko leta y'u Burundi yateguye iha imyitozo kandi yobora abagabye igitero cy'abitwaje intwaro cyatwaye ubuzima bw'abasivile 14 mu karere ka Musanze mu kwakira mu 2019. Abandi benshi barakomereka. Ibi bigaragara muri raporo y'ibanga yakozwe n'urwego rw'ubutasi rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Gashyantare mu 2019. Isobanura birambuye ibikorwa by'ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro rya P5 byashinzwe kugira ngo rikureho ubutegetsi bw'u Rwanda. Iyi nyandiko ivuga ko iri huriro ryari rigizwe n'imitwe irimo RNC iyobowe na Kayumba Nyamwasa wahoze mu ngabo z'u Rwanda, FDU inkingi yayobowe na Victoire Ingabire Umuhoza, CNLD FRN ya Paul Rusesabagina, LUD Urunana ya Nshimiyimana Cassier na FDLR iyobowe na Byiringiro Victor. Icyo gihe leta ya Kongo cyangwa ya LDC yemeje ko leta y'u Burundi yatoreje abarwanyi b'iri huriro mu kigo cya gisirikare cyari mu gace ka Bijabo, Gulpoma na Balala Sudi, segiteri ya Tanganyika muri teritwari ya Fizi, intara ya Kivu y'Amajyepfo. Mu ijoro ryo kuwa 22 Mutarama mu 2019 abarwanyi ba FDLR barenga 1500 bavuye muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru berekeza mu gace ka Shanje muri Rowa Numbi muri Sheferi ya Buhavu kugira ngo bihuze n'abandi bo muri P5 iyobowe na Nyamwasa uwo ni Kayumba. Iyi raporo igaragaza ko iri huriro ryashakaga gushyiraho ibirindiro mu Burundi maze rigatera u Rwanda rishyigikiwe mu buryo bw'ibikoresho na leta y'u Burundi. Icyo gihe yayoborwaga na Pierre Nkurunziza, ikaba ari nayo ihuza ibikorwa byaryo. Ambasaderi Niramemba icyo gihe wari umujyanama wa Perezida Nkurunziza niwe wari ushinzwe guhuza ibikorwa bya FDLR mu karere. Bigaragara ko yari ashinzwe gufasha imitwe ya P5 gukorana kugira ngo bigire ubushobozi bwo guhangana bwo guhungabanya umutekano w'u Rwanda no gukuraho ubutegetsi bwarwo. Mu kwakira mu 2019 abagera kuri 67 baturutse mu mitwe yitwaje intwaro bifitanye isano na P5 cyane cyane Ludi Urunana binjiye mu Rwanda banyuze muri parike y'Ibirunga aherera mu murenge wa Kinigi hafi y'urubibi rw'igihugu na DRC. Nkuko imibare ya leta y'u Rwanda ibigaragaza, abo bagizi ba nabi bisha abaturage 14 bakomeretsa n'abandi babarirwa mu magana. Inzu n'ubucuruzi byarasahuwe, amaduka arangizwa, ibiribwa birasahurwa. Inzego z'umutekano z'u Rwanda zatangaje ko ibikorwa byo guhiga aba bagizi ba nabi zakoze ibikorwa byo guhiga abagizi ba nabi zica bamwe abandi zirabafata. Abafashwe bagejejwe mu rukiko rwa gisirikare i Kigali. Ubushinjacyaha bwabashinje ibyaha birimo kuba umutwe w'ingabo utemewe, kugerageza gushoza intambara bagamije guhirika ubutegetsi n'iterabwoba. Noneho tujye ku bufatanye rero n'u Burundi na FDLR. Ubufatanye bw'u Burundi na FDLR bumaze igihe kirekire. Raporo zerekana ko iki gihugu cyahaye icumbi abagizi
abagize umutwe w'iterabwoba kandi ko bimwe mu bikorwa by'ubucuruzi byawo bikorerwa muri iki gihugu. Bivugwa ko ambasaderi w'u Burundi i Kinshasa Niramemba yafashije mu koroshya itumanaho hagati ya Perezida Tshisekedi na FDLR, bigatuma habaho ibikorwa bya gisirikare bihuriweho n'ingabo za Kongo ndetse na FDLR yashinzwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ndetse n'ingabo z'u Burundi kugira ngo birwanye ihuriro AFC 23 M23. Kuwa gatanu Kuboza mu 2019 wari umuyobozi wa CNLD FLN Lieutenant General Wilson Irategeka yafashijwe n'abayobozi b'u Burundi kujya kwivuriza i Bujumbura anyuze Inyangezi, Nyomo na Kamanyora muri Kivu y'Amajyepfo. Ingabo za Kongo zikorera muri Kivu y'Amajyepfo zafashije Lieutenant General Irategeka zimutwara kuri moto mu gihe yajyaga kwivuza zinamurindira umutekano. Mu minsi ishize ubwo Perezida Evariste Ndayishimiye yabazwaga ku bufatanye bw'u Burundi na FDLR, yabwemeje yifashishije umugani ugira uti umwanzi w'umwanzi wanjye ni inshuti yanjye. Nubwo Ndayishimiye yigira nk'inzirakarengane mu karere, abamunenga bavuga ko imyitwarire ye n'ubufatanye budahagarara n'imitwe yitwaje intwaro byagize uruhare mu guhungabanya umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Ngayo nguko. Yego, urakoze cyane, ariko mu gusesengura wenda urajya usoma ikika cyangwa interuro twongere usesengura twongere dukomeze gutyo biraza kudufasha kwibukiranya. Ariko hari umugani numvise ukomeye tuzagoreka inshuro nyinshi, umwanzi wanjye ni inshuti yanjye. Inshuti yanjye nayo bari inshuti yanjye. Nicyo bivuga, inshuti za Eliya ni inshuti zanjye. Yego. Abanzi ba Eliya n'abanzi banjye. Nicyo bivuga. So umwanzi w'u Rwanda ni FDLR. Umwanzi w'u Rwanda ni umuntu utifuriza u Rwanda amahoro. Umwanzi w'u Rwanda ni umuntu wifuza kururimbura. Umwanzi w'u Rwanda ni umuntu wifuza kurusubiza aho rwavuye. Umwanzi w'u Rwanda ni umuntu utarwifuriza ibyiza habe na gato. Amasaha 24 aba yifuza ko u Rwanda rwarimbuka cyangwa rwagira ikibazo. Uwo ni umwanzi w'u Rwanda. Uwo muntu rero akaba ari inshuti ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Urabyumva icyo bivuga? Umuntu wifuza kurimbura u Rwanda, umuntu wifuza kutazongera kutubona duseka turikora ibiganiro gutya, abana bajya kwiga, abana bacu bajya ku mashuri, twicara muri stade tureba umupira twishimye nk'abanyarwanda dutarama muri za arena, Bruce Melody na The Ben bazuzuza. Yego. Batubeshye ngo barahanganye ariko bari kwiyamamariza. Bashaka kwirira ibice. Basuhuza cyane. Hanyuma tukabona n'ibindi bitandukanye bikorwa remezo byiza, umuntu wifuza kuzaza kubisenya n'uwo ari umwanzi w'u Rwanda. Uwo muntu rero akaba inshuti y'umuturanyi. Uwo muturanyi ni ukumugenda gake nawe. Kandi nanone akandi kantu, inshuti y'umwanzi wawe aba ari umwanzi wawe. Yego. Mu yandi magambo, inshuti y'u Rwanda ubwo ni inshuti, ni umwanzi w'umuturanyi. Nimba u Rwanda rwuzura n'Abagande, tuvuge mu mazina yabyo, ubwo tayari Sendagara ubwo ngubwo Ubugande wisa w'umwanzi we. Kandi na Sendagara niba ari inshuti ya FDLR, tayari ubwo nyine nawe urabyumva. Yabaye inshuti ya FDLR kubera yuko FDLR ari umwanzi w'u Rwanda. Nicyo bivuga. Yego. Tujye kuri ibyo bitero. Perezida Tshisekedi mbere yuko aba perezida, wari perezida yari Joseph Kabila. Yego. Zari muri za 2018 kugeza muri 2019. Numva Tshisekedi yaraje ku butegetsi muri 2019. Yego. Tshisekedi ageze ku butegetsi nibwo umuyobozi wa FDLR wari unakomeye cyane kurusha abavuga uyu munsi, witwaga Mudacumura, yaje kwicwa. Nibwo P5 yasenyutse. Abantu tujye tubyibukiranya neza. Nibwo twabonye kiriya gikundi kirimo bamwe muri abantu baburanaga urubanza cyangwa se imanza baburana na Rusesabagina, bagejejwe mu gihugu, harimo witwaga Herman, harimo n'uriya mudamu wakoraga ngira ngo nawe harimo umudamu umwe, ariko uwo mudamu yari inspector w'amashuri yitwa Angelina. Yego. Baje ku bwa Perezida Tshisekedi. Ubwa Perezida Tshisekedi nibwo mu Kinigi hatewe, tukumva ko ari Rudurunana yahateye. Ubwo nibwo ari kunyuma mu tuntu n'utundi kugira ngo tuze kudusobanura neza. Ku bwa Perezida Tshisekedi nibwo FRN twayumvise benshi
tubyuka tuyumva mu matwi yacu, twari tuyizi mu by'ukuri Yego. jye sinari nayizi, nayumvise umunsi wavuga ko yateye muri Nyaruguru, Mm. bwari ubwo bwa Gisekedi, ariko ntabwo yaje iturutse muri Kongo, icyo abantu bacyumve neza. Mm. Ariko hari icyo nshaka gusobanura aha ngaha. Mm. Bavuze ko ingabo z'abarundi Mhm. zatorezaga uyu mutwe wa P5 Mm. muri Fizi. Byumvikane ko n'ubundi ni ku bwa Gisekedi bitorezaga muri Fizi, ariko bakava muri Fizi noneho bambuka i Burundi banyura mu kibira baza gutera mu Yego. Rwanda. Baranabayobora rwose. Baberetse inzira. Urega urumva i Burundi ni igihugu gitoya, Mm. kijya kungana n'iki cyacu. Mm. Ikijyanye n'amakuru y'ubutasi, kumenya ngo hano hari umutwe Mm. witwaje intwaro ugamije gutera igihugu cy'igituranyi ni ibintu byoroshye. Mm. Urambwira ngo hari umutwe witwaje intwaro uturutse ku butaka bw'u Rwanda ugatera nk'i Burundi cyangwa Uganda cyangwa Kongo, ba nyiri ubutaka abantu turi mu Rwanda wenda twebwe abaturage ushobora kutabimenya, ariko n'abayobozi ntibabimenya. Abimenya. Bagomba kuba babizi, kuko gwese mwari muri muhe mudugudu ahantu hari abantu b'abagabo barenga 400 500 Bari hamwe. bari hamwe mufite n'imbunda bari kubabona, habura n'umuturage urya kara mudugudu ngo ariko nyamara hari amabonye iki Ntago ishyano. bibaho. Rero no muri Kongo urumva bari bazi aho bari, Mm. kugira ngo babambutse bavane muri Kongo bavuga ati muragiye no mu gihe kunyura mu kibira mujye muri Nyungwe, babereke n'inzira, kuko ntago bari abanyarwanda bo muri P5 bari kwibwira inzira. Mm. Rero narindi kukwereka izi ngero zose Mm. kugira ngo nkwereke ukuntu ibintu biba biri coordinated. Mm. Kongo yatanze aho bitoreza, Mm. kandi kugira ngo bajye kureshya babashakire Fizi nuko babona ko ari kure y'u Rwanda, ni kure y'aho u Rwanda rwakora ayo makuru. Mm. Noneho bizoroha kubajyana i Burundi, kubanyuza i Burundi. Mm. Kandi urumva ko urebye igihe FRN yatereye u Rwanda muri 2019, ukareba n'igihe Rudurunana yatereye u Rwanda, ni ibitero byari bimeze nk'ibikurikiranye, kandi byatewe mu gihe u Rwanda rwari ruri kwitegura CHOGM. Yego. Ko buriya gukoma rutendere gato gusa byari gutuma tutakira CHOGM. Kandi CHOGM ni inama ikomeye ku isi, kuko u Rwanda rushobora kuba rwarabaye mu bihugu bikeya byo muri Afurika byaba byarakiriye CHOGM, nimba atari ibihugu 2 cyangwa 3. Yego. Ntabwo ari ibihugu byinshi byakiriye CHOGM. Kuba rero leta ya Kongo yabyuka igafata umwanzuro cyangwa y'u Burundi kuko bati mugende murase mu gihe bazi ko umuturage ari kwitegura CHOGM. Yego. Cyari ikibazo. Ikindi nuko mu bigaragara kugeza amagingo aya leta y'u Burundi yafunga umupaka bawufungura, hari uburyarya itarashyira hanze. Hari uburyarya itarashyira hanze, hari ikibombe yicariye. Yego. Hari kabutindi ziri Burundi. Iki kintu kandi nimba dufite n'abayobozi bakurikira ibiganiro byacu baze kugikurikira bakiteho. Burundi hari kabutindi. Dore impamvu hari kabutindi. Amakuru yibanze nkesha Kagoma zanjye. Nuko na perezida wa FDLR, Yego. bakunze kwita Presidef, yitwa Byiringiro Victor, nawe yamaze kugera i Burundi. Niho yibera. Niho yibereye. Yewe no mu minsi ishize umugore we yavuye muri Amerika, kuko umugore wa muri Amerika ajya kumusura i Burundi. Byumvikana ko rero nimba Byiringiro Victor yageze i Burundi ntahari wenyine. Yego. Hariyo n'abandi bakuru bo muri FDLR. Ikindi gishimangira ko Burundi bufite kabutindi, wabonye itangazo FDLR yasohoye ishimira Perezida Trump. Yego. Yuko yafatiye ibihano. Yuko yafatiye ibihano RDF n'abajenerali 4 barimo General Mubaraka Muganga, General Luki Karusisi, General Gashugi Sirasi, Stanislas, ndetse na General Vincent Nyakarundi. Wabonye itangazo FDLR yasohoye. Yego. Sindi butinde ku itangazo, ahubwo icyo ngiye gutindaho nukureba ngo yarisohoye iri hehe. Yego. Warebye bayisinye Muri Uvira. Kandi Uvira ni Burundi ubundi. Kuva Uvira ujya Burundi ni minota. Ni ku mupaka mugani. Kwanza ubaye no ku mupaka. Bahise banawufungura. Baranawufunguye. Byumvikana ko bayikoreye i Burundi bakambuka bakajya kuri dekararira muri Kongo, kuko baramutse bavuze ko bari i Burundi, ubwo Burundi bwabufashwe nk'igihugu gicumbikiye umutwe w'iterabwoba. Kandi twibuke ko M23 hava yari yavuze ko nangabo z'u Burundi cyangwa Kongo zemerewe kuhajya. Mu bigaragara rero hagiye habaho ibintu byinshi byagiye bivugwa, ariko noneho hari icyo iyi nkuru y'igihe yampayemo
yatumye mfunguka mu maso kigaragaza andi mazina ari kuza muri izi ntambara atarakigezweho ubu ngubu. Urugero rwiza nka nyakwigendera Nkurunziza Evariste, nta wari ukimutekerezaho, nta n'uwari ukimuvuga, ariko buriya nubwo tutari kuvuga kuri Perezida Kabila nawe arimo, ubwo Perezida Kabila yacumbikiye FDLR igihe kirekire, kandi kujya gushaka ikigo cyo kwitorezamo muri Fizi ntabwo ari ibintu byakorwa mu ijoro rimwe, ntabwo ari ibintu byakorwa mu majoro abiri. Ni ibintu bibanza gutegurwa, bakabanza kubyaka abayobozi, ubwo babibwira wenda abayobozi bo hejuru kwa muri presidence, bikazamanuka kugeza igihe babahereye instructions, by'umwihariko wenda muri teritwari ya Uvira na Fizi bakababwira bati hari abantu bagiye kuza kwitoreza ahangaha, mubamenye mwimenye, mubahe facilitation z'ibyo bakeneye. Urumva rero kuba Tshisekedi yarabaye perezida ntabwo wambwira ngo muri short notice nibwo yahise atanga ubutaka, ahubwo perezida Tshisekedi yabaye perezida buriya butaka Joseph Kabila yarabutanze. Kuvuga ngo umugambi wo gutera u Rwanda ntabwo wacuzwe na Tshisekedi ako kanya cyangwa mu ijoro rimwe. Ntawe uyobewe ko ari imigambi imaze igihe icurwa, ari nayo mpamvu twagiye tugira intambara z'abacengezi, twagiye tugira ibitero shuma bitandukanye bwa bajenerali rwarakabije, na nyuma yaho kugeza ku gitero bya nyuma n'ibingibi byo muri FRN. Hagati hagiye habaho ibitero, hagiye habaho amakuru avugwa kandi anagaragaza afite ibimenyetso simusiga ko hari imitwe yitegura gutera u Rwanda. Twabonye abo bitaba mu Rwanda Shyaka Inyasi waje gufatirwa mu Budage, akahafungirwa, akahapfira. Abo bantu bose, ibyo bimenyetso byose ni ibigaragaza ko umugambi wo gutera u Rwanda wari uhari. Wenda ntugerweho ariko wagiye bibaho. Iyi rero inkuru igihe cyaduhaye ni konfirima bimwe mu bantu twibaza, abantu baba bari mu gihirahiro, igihirahiro cy'uko hari abashaka gutera u Rwanda, bamwe tuti nta warushobora, abandi bati nta nababaho, abandi bati ati ibyo byarangiye kera. Ibi ngibi ni bigaragaza ko uretse FDLR dufite n'abakuru b'ibihugu mu baturanyi baba bashaka kuyishyigikira. Innocent, reka ngusomere kano kantu. Ambasaderi Niramemba icyo gihe wari umujyanama wa Perezida Nkurunziza niwe wari ushinzwe guhuza ibikorwa bya FDLR mu karere, bigaragara ko yari ashinzwe gufasha ya P5 gukorana kugira ngo bigire ubushobozi bwo guhungabanya umutekano w'u Rwanda no gukuraho ubutegetsi bwarwo. Abashatse guhika ubutegetsi bw'u Burundi muri 2015 nk'uko bivugwa barahunze, ariko ntitucike ukuri cyane turengagiza ukuri kuko u Rwanda rufite amasezerano mpuzamahanga rwasinyanye n'indi miryango mpuzamahanga ndetse n'ibindi bihugu. Nk'uko hari ibihugu bicumbikiye abajenosideri, hari ibihugu nka South Africa bicumbikiye abaterrorist abakatiwe n'inkiko banazwi, hari ibihugu mu Burayi bicumbikiye abirirwa basebya leta y'u Rwanda ku mbuga nkoranyambaga batandukanye, banatukana ibitutsi bikomeye. Abo bose kuba n'u Rwanda rwacumbikira umuntu uje urugana ashaka ubuhungiro, ufite n'uburenganzira bwa muntu, ari kiremwa muntu, nta cyaha na kimwe kiba kirimo, kuko uwo muntu arakirwa kandi agategwa amatwi. Rero kuba abantu bashobora gushaka gukora kudeta Burundi gapfa bagahungira mu Rwanda, ntabwo ari itegeko ko u Rwanda rushobora kubafata rugahita rubasubizayo ku itegeko ry'u Burundi, kuko u Rwanda rubanza no kureba ingaruka bizabagiraho. Nk'uko uyu munsi wa none aha dufite abantu bagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi mu buryo bweruye bunagaragara n'ibimenyetso bihari, ndetse n'impapuro zibata muri yombi zaranakozwe ziranatangwa. Kugeza amagingo y'imyaka 32 irashize nta muntu wari wabata muri yombi. Ibyo byose rero bwana Elia ni bikugaragariza ko kuri jewe nta kibazo na kimwe gihari cy'uko u Rwanda rwacumbikira umuntu warakoze kudeta mu Burundi. Ni nk'uko n'u Burundi bucumbikiye ababa mu mutwe w'iterabwoba wa FDLR, Burundi bucumbikiye abagize uruhare rukomeye muri jenoside yakorewe Abatutsi, n'ibindi bihugu bacumbikiye. South Africa icumbikiye General Kayumba Nyamwasa, noneho waneruye uri muri P5 agatera u Rwanda. Amerika icumbikiye Rusesabagina. So ni ikihe kibazo cyabamo ku Rwanda rwacumbikira bariya kikaba ikibazo?
ndashaka noneho twambuke tujye muri Congo. AFC yemeje ko yohereje abakomando hafi ya Kisangani, ikibuga cy'indege cya Kisangani. Ndakeka wibuka ko ejo bundi bahaturikije, noneho rero ubu bemeye ko boherejeyo abasirikare b'abakomando. Yego. Hari abasirikare bapasinze ejo bundi 1534. Yego. Hari 7534, ariko mama kugira ati kuntu bari 34 inyuma bapasinze ubushize. Ibyo ni ibintu bibiri bitandukanye, ariko noneho hakabaho n'ibitero byagiye bigaragara bituruka muri Kisangani, hakabaho no kwikanga ko Kisangani n'uwo mu gikomeye usigaye muri abice, ndetse ufite n'ikibuga cy'indege cyakwifashishwa mu buryo bworoshye FARDC kabone kikeneye. Umva rero mama ko tukwegereza abakomando ikibuga cy'indege cya Kisangani, ni uguteguza bavuga bati mu gicungire hafi ikibuga kitaza guturuho kabutindi kadutungura, cyangwa se nacyo umuntu agifate mu kigiri cyacu, baburaho bazajya banyura burundu, kuko bari babambuye ikibuga cya Kisangani, none muri kara gace bavuyeho burundu kahita kaba amateka. Na ziriya drone birirwa bavuga ngo baratera ntibaba bakiziteye, byajya bibagora cyane kuzitera, byajya binabahenda, kuko ntabwo baba bakibonye facility ifite ibikeneye nk'ikibuga cy'indege, harimo za generators, za moteri, harimo internet, hariho amashanyarazi n'ibindi byose bakwifashisha nka base ya gisirikare. Hano baravuga ko M23 cyangwa se ihuriro AFC M23 ryasobanuye yuko ingabo zaryo risigaye cyangwa ryagiye rikagaba igitero ku kibuga cy'indege, ariko bagahita bagaruka. Ari nako bateganya kujya bakora. Hano ndabona umuyobozi w'ibiro by'umuyobozi mukuru wa AFC M23 Yannick Tsizora yaciye amarenga ko abarwanyi bazajya bakora nk'abaheruka kugaba igitero ku kibuga cy'indege cya Bangkok. Yego. Bangkok ni icyo kigo cy'indege cya Kisangani twema tuvuga. Iriya formule rero M23 yatangiye ni FARDC yibigishije. Niyo mpamvu FARDC itagomba no kurira. Nose si FARDC yatangiye itera ibitero by'amadrone Masisi, Rubaya, bigahitana na Colonel Wiringoma mu Minembwe n'ahandi henshi hatandukanye. Kuba rero mama 23 yamenye ubwenge nayo bwo gutangira gutera izo drone za kamikazi kazitera kuri mu ntera yakure kugira ngo idapfusha abasirikare bayo, FARDC ntizicuza kuko niyo yazanye icyo gitekerezo. Niko bigaragara. Ndagira ngo tuvuge no kuri iyi nkuru yuko iteka rya minisitiri ryashyizeho cyangwa ryahaye imbabazi abagororwa basaga 1874 ngo bafungurwe by'agateganyo. Urabivugaho iki? Ibi byo ntabwo ari inkuru idasanzwe, kuko basanzwe bafungurwa, ahubwo icyaba ari inkuru isanzwe ni igihe bafungura umubare munini, bafungura umubare muto cyane ugereranyije n'abantu dufite mu magororero. Kubafungura ahanini biba biri mu nyungu z'ufunguwe, ariko biba biri no mu nyungu za leta, kuko buriya umuntu ari mu igororero, leta niyo imugaburira, leta niyo imuvuza, leta niyo imwitaho ameze nk'umwana, nk'uruhinja, umwana w'uruhinja. Niyo bashaka kwiga, leta niyo ibishakira uburyo biga aho baba bari. Iri teka rya minisitiri rifungura abagororwa by'agateganyo risanzwe ririho? Yego, risanzwe ririho. Ni nkuko hariho na presidential order nayo bafungura mu cyo bita prerogative of mercy. Yego. President arafungura ariko na minister arafungura. Burara bari abafunguwe hari byinshi bigenderwaho. Kubanza kureba imyitwarire yabo mu gihe bamaze hariya, se yaba yarahindutse, nimba nta bindi byaha yakoreyeyo, igihe yarasigaje ngo asoze ibihano bye, hari igihe abasigaje ibihano bikeya ngo asoze, ni byinshi barebaho. Ariko bariya bose baba banditse amarete bakanakira ministeri bari benshi, y'amadosiye bakayiga imwe ku yindi. So nta gitangaza kirimo kubafungura ko buri mwaka baranabafungura. Igitangaza ahubwo nuko bafunguye bake. Inkuru yaguye kuba ngo
iteka rya minisitiri ryafunguye abafungwa abagororwa wenda 6,000 kugira ngo tugabanye ubucucike buri mu magororero ndetse na expenses za leta. Leta iragura ibyo kurya byabo, amafunguro yabo, leta iragura imiti, umuriro bakoresha n'uwa leta, amazi n'aya leta, essence bajyana ku nkiko ni ya leta, n'amamodoka n'aya leta, abashinzwe gucunga umutekano wabo ni abakozi ba leta bahembwa na leta, abarwayi bajya kwa muganga leta ikavuza, ni expense nyinshi cyane ziba ziri kuri leta. Kubarekura rero ari benshi bakajya hanze byaba ari byiza, kuko na leta nayo hari icyo bigabanyije ya mafaranga, hari ahandi yakora, hari ibindi yakora, kuko leta ifite imishinga myinshi itandukanye yo gukora. I Nyarugenge barekuye 211 hari ko 201 mu bantu 10,000 nta na 10% irimo. Ubundi ibyo bibiri byose byakwiye kuba byavuye Mageragere, none hasigaye hakava abandi 10,000 yavuye mu 200. Ebana ni bake cyane, ni bake cyane. Rero bwana Elia ngushimire cyane, ngushimire n'abakunzi ba Bigezweho TV, mbararikira kuzagumya komeza ibiganiro byacu ejo. Ibiganiro byacu nagahoraho kandi ubusesenguzi bwiza nagahoraho. Mugire umugoroba mwiza, turabashimiye cyane kandi turabakunda.